Bathumetši molotšana o re gorotša go ditaba tša leleme la Sepedi tša SABC go tšwa ka Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Gomme dihlogo tša tšona ke tše. The Commission's recommendations task team is currently conducting a takedown operation, with the operation currently underway. Ba ditirelo tša sephodisa sa Afrika Borwa ba re ba ka sentše sa mafahleng ka ga go golegwa ga mohlankedi wa masepala wa Ekurhuleni yo a golegilego mathapameng a lehono. Kgoro ya matlotlo e re kgato ya go se lokolle ga lebakanyana mašeleng a mebasepala e masometshela ya senyane mo kgweding ye e nepile go emiša mekgwa ya go se lefele ba ditirelo le tšhomišompe ya mašeleng. Bešo Nthobela nna ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa polelo Kgaetšedi Mpho Teme ditabeng tša lehono. Re thoma ka tša gore ba ditirelo tša maphodisa ka Afrika Borwa ba re ba ka sentše sa mafahleng ka ga go golegwa ga mohlankedi wa masepala wa Ekurhuleni yo a golegilego mathapameng a lehono. Mohlankedi yo o golegilwe ka Germiston ka Ekurhuleni. Mohlankedi yo o be a fegile kgweding ya Manthole ngwagola morago ga go palelwa ke go tšea magato kgahlano le ditiro tša go se amogelege le ditatofatšo tša bomenetša le maitshwaro mabe. Mohlankedi yo o ile a gadikwa ka dipotšišo ka komišeneng ya Madlanga ka ditatofatšo tša go ba karolo ya sehlopha seo se ile go sa thibela magato a kgalemo kgahlano le Julius Mkhwanazi ka ngwaga wa 2023. The Commission's recommendations task team is currently conducting a takedown operation. With the operation currently underway, the SAPS will not comment on any aspect of the operation or any matters arising from it. No further information will be provided until the operation has been concluded. Kgatelelo e golela godimo go kantoro ya mošireletši wa setšhaba gore a lokolle pego yeo e lego gale e letetšwe ya ka ga tona ya maphodisa ya lego matšatšing a go ikhutša a go ikgetha Senzo Mchunu. Dipotšišo ke tša gore a pego yeo e ya go fetšwa neng le gore e ya go beiwa neng pepeneneng morago ga ditatofatšo tša go garola matswalo ka mokomišenare wa maphodisa ka KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Mokgahlo wa ATM ke ona o botšego molato woo ka kantorong ya mošireletši wa setšhaba. Ngongorego ya mokgatlo wa ATM e dirilwe ka ponyo ya leihlo morago gore Mkhwanazi a latofatše Mchunu ka go šunya nko go dinyakišišo tša maphodisa le go dumelela khuetšo ya sepolotiki go nyatša phethagatšo ya molao. Ditatofatšo tšeo di hlotše dinyakišišo tše dintši go balwa le komišene ya dinyakišišo ya Madlanga le komiti ya palamente ya go nyakišiša. Mošireletši wa setšhaba o re ditshepedišo tšeo ka bobedi bja tšona di diegiša dinyakišišo tša gagwe ka ga dihlatse tše mmalwa le ba ba swere go bohlatse ba swanela ke go fa bohlatse mafelong a mangwe. Go le bjalo kantoro e re e šetše ka magatana a se makae pele ga ge pego e tla rungwa. The investigation itself was then affected by the involvement of the very same people that we needed to interview and obtain information and evidence from, who have been involved in the Madlanga Commission, who have been involved in the ad hoc committee as well, before we could fully engage with them and get the information that we require for us to conduct a substantive investigation. Le ge go le bjalo ATM e re go diega fao go tšere lebaka le le telele kudu. O gateletše gore mang le mang yo a ka hwetšago a tshetše molao le maikarabelo a gago a molaotheo o swanetše go rwešwa maikarabelo. For the public protector to delay this long for us as the African Transformation Movement, it is truly disappointing. The public protector must do the right thing. She must speed up this investigation and she must make public the report thereof, so that if needs be, heads must roll and there must be no individual who's left without this individual being made to account. Kgatelelo ga e sa tšwa fela ka mokgahlo wa ATM e upša le komiti ya palamente mererong ya toka le tlhabollo ya molaotheo. Modulasetulo wa komiti ye Xola Nqola o re o ngwaletše mošireletši wa setšhaba le semetseng morago go amogela sello sa ATM mabapi le go diegišwa ga go feleletša dinyakišišo a kgopela tshedimošo ka ga seemo sa dinyakišišo.
Kgoro ya matlotlo e re kgato ya go se lokollwe ga lebakanyana mašeleng a mebasepala e 37 mo kgweding ye e nepile go emiša mekgwa ya go se lefele ba ditirelo le tšhomišompe ya mašeleng e re mašeleng ao ya emišitšego a go balela go mebasepala e 39 a balela go diranta tše dibilione tše 13.5. Kgoro e re mašeleng ao a tla biego ya le gore mebasepala yeo e tsaroga phoka ga kakang go tsenela kwano ya go lefela ba ditirelo ba akaretša babi ba metsi Eskom le pensione tša bašomi. There are a few categories of those who have got unfunded budgets, and maybe just to answer, what did we expect from those that had unfunded budgets? Essentially, in that case, what we expected was for the municipalities to say, we commit that from now on, we will not table an unfunded budget moving forward, whether it's adjustment, whether it's main budget. So it was just a commitment that we needed in that case. With regards to, there's another category, obviously, of creditors that are owed, whether it's water boards, Eskom, OTA General, SARS, pension funds. So essentially in that regard, what we are requesting from those municipalities is for them to give us the payment plan that has been signed by both themselves and together with those creditors. Go me godimo ga yona taba e le hono go potšišo ya rene ya letšatši re rile kgoro ya matlotlo e tšere sephetho sa nakwana sa go se abele mebasepala e 39 mašeleng a go balela go dibilione tše 13.5 go efoga ditshenyagalelo gomme re a botšiša gore na maikutlo a lena ke afe ka ga sephetho se. Maikutlo ke ao ka mokgwa wa WhatsApp. Ke bona ile tshotso fela e siameng ka gore go ra gore ba batlisitse ba kgonne go bona gore diphoso di fo kae. Mathata ke gore jaanong batho ba tlebeng ba jele tšhelete bone ba tlebe ba ntse ba phela sentle baagi e le bone ba ba sokolang ka gore jaanong bo matlakala bo eng di tlebe di sa tseiwe baagi ba tlhoka ditirelo ka ntlha bo botsu bo bo dirilweng ke batho ba rona ba ba re eteletseng ko pele. A ke bona gore wa matatlo e sa tšea sephetho se maleba ka gore se go punisha setšhaba. Masepala tshwantse o kry-e tšhelete gore o kgone go sega setšhaba le e le gore o na le go belaela mola le mola. Ke dumelana le sephetho seo ba se tšereng sa go emiša go fa dimasepala tšeo mašeleng ka baka la gore dimasepala tšeo a di iše ditirelo bathong di tšea ditšhelete ba tšea ditšhelete tšeo ba ilogela ka mo potleng ba ikgola bjale ke tabe pila ebile ke sephetho se sepila sa gore ba se ka ba fa mašeleng ba ba felang ka gore le rena re a sokola. Re sa le amogela Thobela. Moemedi wa semolao wa yo go latfatšago e le serongwanyana sa boradipolotiki Brown Mokgotsi o re ba ya go hlohla sephetho sa kgorotsheko ya magistrata wa Johannesburg sa go moganetša ka beila. Kgopelo ya mathomo ya beila ile ya ganetšwe ka lebaka la go hloka ntlha le thito ya tšhupabodulo bja Mokgotsi. Baemedi ba gagwe ba semolao ba dirile kgopelo ya bobedi yeo le yona e ganeditšwego morago ga gore kgorotsheko e hwetše gore ga gona mabaka a maswa kgopelong ya gagwe le gore Mokgotsi o ile a leka go tshwenyana le dihlatse. Botšhotšhisi ga bjale bo fane ka kgatišo ya video go baemedi ba Mokgotsi bjo e laetšang gore ga senka go e ba le maiteko a polao ya Mokgotsi. Molato o šutišeditše go ya go la 3 kgweding ya Phato. Footage, but they do not allow you to go in with any digital instruments like your phones, your laptops, your tablets. You leave them behind. So we're going to find it very difficult, not only in relation to the footage, but also with the other evidence which is contained with the first CD which was given to us containing the contents of the docket. Monamodi wa tša maphelo o hweditše gore a go bohlatse bja bomphenyashilo mošomong go hloriswa le maemo a wa sadišego diwela a wa hlotšego mahu a bašomi ba tshela ba tša maphelo ka KwaZulu-Natal. Le ga go le bjalo nyakišišo di tšweleditše dihlotlo tša go amanywa le tshepedišo ka maokelong a tshela a mmušo le go tliša go se dudišege ka ga kgatelelo yeo bašomi ba tša maphelo ba lebanego nayo ka profenseng.
Maemo a wa hlobaetšago ka mahu a bašomi ba tša maphelo ka maokelong a mmušo ka KwaZulu-Natal a hlohleleditše gore monamodi wa maphelo a nyakišiše bothata bjo. Maikemišetšo a dinyakišišo ke go lekola mahu a bašomi ba tša maphelo ba tshela ka maokelong a tshela go ralala le profense le go lekola ge eba maemo a mošomo goba ditlhohlo tša tshepedišo e fokolago le mabaka a mangwe a ka ba a bile le seabe. Pego e dirilwe ka dinyakišišo ka mahu a maokelo a Prince Mshieni Memorial, Eddington, Port Shepstone, Ngwelezane, Benedictine le bookelo bja Vryheid. No evidence pointing to a direct causal link between the deaths under the investigation and workplace bullying, victimization, adverse working conditions at any of the facilities concerned. Monamodi o lemošitše gore ditlhotlho tša tshepedišo tšeo di hlaotšwego di nyaka go lokišwa ka pela go šireletša bašomi ba tša maphelo le go kaonafatša maemo a maokelo a mmušo. The Health Ombudsman has made recommendations aimed at strengthening employee wellness and support programs, mental health services to health professionals. Bahlankedi ba KwaZulu-Natal ba re ba ikanne le go netefatša gore masetlapelo a bjalo a ka sehlwe a direga gape ka profenseng. I want to commit that as a department we have already started an approach and strategy to implement the recommendations of this report as we read the draft reports as they came through. Mmušo o re o sekaseka melawana yeo e amago bašomi ba tša maphelo ka morago ga mahu a dingaka ka maokelong a KwaZulu-Natal. I have appointed a team of 16 experts. One of them is the Professor Somadoda Fikeni, he knows what I'm talking about, to review HR policies which has been established from 2024 to find out what effect do they have. Not 2024, 1994, sorry, from the beginning of democracy, because we are living in a different era. Go holofelwa gore bahlankedi ba tša maphelo ba tla latela ditšhišinyo tšeo di dirilwego go kaonafatša maemo a mošomo le go thekga bašomi ba tša maphelo. South African Legal Practice Council e le go lekala leo le laolago baemedi ba semolao le lebile pele ga kgorotsheko ya godimo ya Gauteng ka Pretoria gore mošireletši wa setšhaba wa peleng Advocate Busisiwe Mkhwebana a tloše lenaneong la baemedi ba semolao go lebeletše mabaka a maswa. Ka dingwaleng tšeo di lego pele ga kgorotsheko setheo se nyaka kgorotsheko e fane ka taelo go Mkhwebana gore a iponagatše le go nea mongwadiši wa kgorotsheko certificate sa gagwe sa go ba moemedi wa semolao pele ga kgorotsheko. Setheo se re se nyaka go kgonthišetšo ka ga mabaka a go kwagala go balwa ntlhakemo ya bona ya gore Mkhwebana ga se motho wa maleba go ka tšwela pele go ba moemedi wa semolao. Seo se tla morago ga ge Mkhwebana a tlošitšwe ka kantorong morago ga komiti ya lekgolo senyane 4 yeo e tšerego sephetho sa gore o swanela ke go tlošwa maemong a gagwe ka la 11 le wedi ngwageng wa 2023. Mopresidente Cyril Ramaphosa o feleleditše kgato ya go tlošwa ga gagwe maemong matšatši a 2 morago ga fao. Bafaladi ba babedi ba golegilwe ka lefelong la go lekola bafaladi pele ba tshedišetšwa dinageng tša bobona ka Messina go la Limpopo. Ba golegilwe nakong ya ge ba be ba lekola malebana le ditatofatšo tša polao le go hula ba ihlamile melatong yeo e fapanego yeo e obilego ka Durban go la KwaZulu-Natal. Komiti ya Palamente mererong ya selegae ke yona e be go etetše lefelo le. Mokomišenare wa maphodisa yo a gamago kgomo ya lefiša ka Limpopo General Jan Skeepers o re maphodisa a šoma kgauswi le makala a mangwe a phethagatšo ya molao go netefatša gore bao ba tshelago molao ba llelwa ke ditšhipi.
No contraband and there's no explosives. We know the normal crimes that we have from the cross-border crimes. We're trying to prevent that. We also ensure that there's security at the border post itself. We are also assisting when vehicles coming in and vehicles going out to search those vehicles to make sure that nothing that's illegal into the country. We also make sure at the repatriation base that we keep security there because we want to make sure that those people who are voluntarily leaving the country are also safe and have a dignified way in leaving our country. Mokgatlo wa Land Party o tsebisitse sereti gape le seopedi le mongwadi wa mmino Ntsiki Mazwai bjalo ka nkgetheng wa bona wa bomera bja toropo ya Johannesburg dikgethong tša lenyaga ge a bolela le babegaditaba ka Johannesburg. Mazwai o ikanne go fediša tlhokego ya mešomo go baswa go tlhabolola dintlo tša badudi le go netefatša gore kabo ya ditirelo ya bathong e fela. Mazwai o dumela gore mokgatlo wa gabo wo o na le go mengwaga e šupa o na le tšohle go tsošološa le go aga toropo leswa ge go lebile dikgethong ka dibatsela. Today, I refuse to remain an armchair critic, a keyboard warrior. I have decided to act. That is why I have joined the Land Party, the only political home with a consistent track record of fighting for the poor, the destitute, the working class, and ordinary South Africans. It is the party with pragmatic policies that speak directly to the daily struggles of our people. Bjalo ka ge re dira bjalo ka bo Malaboraro bekeng ye, komišene yeo e ikemego ya dikgetho e ipiletša go mekgatlo ya dipolotiki bonkgetheng ba go ikema le bakgethi go swaela ka ga sengwalwa sa maitshwaro a dikgetho go thibela tshedimošo yeo e fošagetšego go sekaseka temana ye re boledišana le Mphong Kadimeng e le go molaodi wa dikgokaganyo tša komišene yeo e ikemego ya dikgetho ka profenseng ya Limpopo. Bagang Kadimeng, madume re le amogela ditabeng tša rena tša sepedi. Ke a leboga ke tšee sebaka se ke tamiše bagodi ba rena ba SABC2. Nke le re botseng ka bohlokwa bja molao tšhišinya wo wa maitshwaro a dikgetho gore ke eng le gona o ra gore Ke a leboga ke laetše gore mekgatlo ya dipolotiki ka moka le bonkgetheng ba ikemeng molao o tloa o le bohlokwa kudu go bona le rena re le komišene e ikemeng ya dikgetho gape le bakgethi ka moka ka baka la gore bakgethi ba rena ba swanela go lwantšhana le tshedimošo e fetšagešego ye le maikarabelo a rena re wa kopanetšeng ka moka. Re nyaka gore bakgethi ba rena ba tloa ba hwetša tlhahlo ya maleba ge re ka dira ka go lebana go netefatša gore tshedimošo ye e nepagetše pele ge re ka abelana yona go tloa go le bohlokwa kwa kudu gore dikgetho di laetše di le pepeneneng ebile di na le khutšo le gore di be le democracy. Re ka rena komišene e bona molawana o e le kgato e bohlokwa tšwetšopeleng ya mošomo wa yona le go boloka seriti sa dikgetho. E tloa e le bohlokwa ka kudu a ke laetše gore la mathomo dikgetho tše di lokologilego mo nageng a tloa re re di lokolego go swanetše go be le tshedimošo e leng gore ke a maleba. Jwale tshedimošo e fošagetšego e ka aroša bakgethi e ka aroša bonkgetheng le dipolisi tša bona le tshepedišo ya dikgetho goba dipoelo tša dikgetho tše. Jwale go bohlokwa ka kudu go rena go mongwe le mongwe go swanetše go šoma ka maatla gore tshedimošo ya maka re se ke be ra e phatlalatša gape re šome ka maatla go kgonthišiša gore bakgethi ba rena ba kry-a tshedimošo e leng gore ke a maleba. La bobedi ge mekgatlo ya dipolotiki ka moka le bonkgetheng ba ka boledišana ka potego gomme bakgethi ba rena ba netefatša tshedimošo e ya maleba tshepedišo ya dikgetho ka mo nageng ya rena e tlo oketša tshepo mo setšhabeng sa rena se e leng gore ke sona se tšeang karolo go kgetha bonkgetheng. Jwale re swanetše go tšwetša pele taba ya gore re kgonthiše gore ditaba tše di hwetšang le mo mafaratlhatlheng ke tšona tša maleba na. Gape bakgethi ba rena ba swanetše go dira kgetho e leng gore e thegile godimo ga
dintlha tse di nepagetšego le gore ba seke ba kwa ka mabarebare goba dintlha tse di fošagetšego. Mekgatlo ya rena ya dipolotiki bonkgetheng le bona ba na le maikarabelo ao tšea tshedimošo ya nnete ba efe bakgethi gore bakgethi ba rena le bona ba tle ba kgone go ba le tshedimošo e e tletšego. La mafelelo a ke laetše gore go hlohleletša boikarabelo ke ga rena ka moka mekgatlo ya dipolotiki bonkgetheng ba ikemego le komišene e ikemeng ya dikgetho. Mekgatlo ya dipolotiki le bonkgetheng bao ba ikemeng ba swanetše o efoga go hlama goba go phatlalatša tshedimošo e leng gore ya aroša mola bakgethi ba rena le bona ba swanetše go nagana gabotse pele ba dumelela goba ba ka abelana dintlha tseo e leng gore di fošagetse. ba gankadimeng Se hlola sejo sa legatong la nako re lebogile nako ya lena. Mphongkadimeng ke molaodi wa dikgokaganyo ka provinseng ya Limpopo dikantorong tša IEC mabenkele. Pešong ke pheto go latela kakanyo ya maemo a bose gabotse. mogedi wa SABC 2 ke rata go dumediša le go amogela bošegong ba lehono a ke re lebelleng tša maemo a boso gore tšona di re tshwaretšeng ga re lebelela gona go la Western Cape go tsenela go la Eastern Cape go bonagala go tlabe go ntše go ene le mesarasarane ya dipula tše di tlabe di le gona go ene le memoya e tlabeng tonya bogareng banaga go tlabe go ntše go bulegile eupwe go tlabe le memoya e tlabeng e ntše e tlhaba ga re tšwela pele jwale le tšona re lebelela gore go tlabe go ntše go ne le dipula ebile go pipire le maru go tlabe go ntše go ne le mogodi ka dikarolong tše dingwe tša naga re lebelela gona go la KwaZulu Natal go ya gona go la Eastern Cape le gona go la Western Cape le gona go tlabe go ntše go ne le maru go tlabe go ntše go ne le tšatši le le pipileng re tšwela pele jwale le tšona go la go sasa re lebelela gona go la Gauteng ga re lebelela jwale go tla ba le memoya e tonyang ka meso re lebelela Bronkhortspruit ga le ka tša 20 Pretoria le Johannesburg ka tša 20 ga re tšwela pele jwale le tšona re lebelela wena o le ka Limpopo go la go sasa ga re lebelela gona go la Bugersfort go tlabe go ntše go le 25 ga re lebelela wena o leng ga Sekhukhune re lebelela gona Diphagane re lebelela ga Phahla le Mamone Jane Fese Bolokwane ka tša 23 Mokopane le gona ga Mashashane le ga Matlala 24 ga re tšwela pele le tšona jwale re lebelela gona go la Mpumalanga go sasa go bonagala le gona go tlabe go ntše go na le memoya mesong le mantšiwa ke re tlhokomeleng mašišing go tlabe le mesarasarane le lebelela gona Carolina le gona go tlabe go ne mesarasarane Mbombela ka tše 22 go provinceng ya KwaZulu Natal go sasa re beletše ka memoya ela le gona go bonagala go tlabe go ntše go tonya dikarolong tše dingwe tša naga re lebelela gona Vryheid go tla tonya mesong le mantšiboya o Lundi ka tše 22 Richards Bay ka tše 23 go provinceng ya Eastern Cape go la go sasa le gona go bonagala di tlabe dintši di thogile re lebelela gona go kwa Mthatha e tlabe e lentše le 10 ga lebelela gona Makhanda e le 15 ga lebelela le gona Ncuba ka tše 17 go provinceng ya Western Cape go la go sasa re lebelela le gona Beaufort West go tlabe go ntše go theogile re lebelela gona Riversdale ka tše 15 re lebelela gona Cape Agulhas ka tše 16 go provinceng ya Northern Cape le go sasa re lebelela jwale go sasa le gona go tlabe go ntše go tonya Kurumane ka tše 20 re lebelela Kimberley le gona Sutherland le gona go tlabe go ntše go tonya ka tše 16 re lebelela gona wena o leng go la Freystata go sasa le gona go tlabe go ntše go tonya ga re lebelela gona Frankfurt re lebelela gona Kroonstad ga re lebelela gona wena o leng go la Bethlehem le gona go tlabe go le lee le 10 ga re lebelela wena o leng Bloemfontein ka tše 20 go provinceng ya Northwest ge re fetša jwalo le gona go tlabe go ntše go tonya re lebelela gona Mafike ka tše 21 re lebelela gona dikarolong tše dingwe gona go Bloemhof le gona go tlabe go ntše go tonya Tosca 22 go tšwa go nna setlogolo sa kganya go ke lebogile nako a lena ke re ga e be boroko.